nongeye kubifuriza kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi kandi mbifuriza kugumana natwe kuko inkuru n'ibiganiro byinshi biri imbere. Mu makuru rero ari kuvugwa cyane muri iki gitondo mu karere k'ibiyaga bigari haravugwa inkuru y'igihano cy'urupfu cyasabiwe uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasabiye Joseph Kabila wahoze ari perezida w'icyo gihugu gukatirwa igihano cy'urupfu ku birego birimo ubugambanyi no gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23. Kabila aregwa ibyaha byo mu ntambara, ibyaha by'ubugome n'ibyaha by'urugomo by'umutwe wa M23 n'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi buriho. Muri iryo buranisha ry'ejo kuwa gatanu ryabereye mu murwa mukuru Kinshasa, ubushinjacyaha bwanasabye ko imitungo ye yose ifatirwa. Kabila utaritabye urukiko ntacyo yahise atangaza ku mugaragaro kuri iki gihano cy'urupfu yasabiwe. Muri Gicurasi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, inteko ishinga amategeko yamukuyeho ubudahangarwa yari afite, aho nabwo atabonetse ngo yisobanure ku byo yashinjwaga. Mu ijambo yavuze nyuma yaho muri uku kwezi, Kabila yanenze bikomeye ubutegetsi bw'uwamusimbuye Felix Tshisekedi amwita ubw'igitugu. Yananenze ubucamanza bw'iki gihugu kubera kwemera gukoreshwa ku mugaragaro ku mpamvu za politike. Joseph Kabila aherutse kuboneka mu ruhame ari mu gice kigenzurwa n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Uretse icyo gihano cy'urupfu yasabiwe, Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye ikorera muri DRC yatangaje ko umushinjacyaha mukuru wa gisirikare Lucien René Rikuliya yasabye urukiko rukuru rwa gisirikare ko Kabila akatirwa gufunga imyaka 20 kubera gushyigikira ibyaha byo mu ntambara, akatirwa gufungwa imyaka 15 ku gushaka guhirika ubutegetsi buriho, atabwa muri yombi ako kanya kandi ariha amagarama y'urubanza. Fredina Kambere, umunyamabanga uhoraho w'ishyaka rya Kabila ryahagaritswe gukorera mu gihugu, kuwa gatanu yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko iki ari igikorwa kidacogora cyo gutoteza uwo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbere ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwasabye ko Kabila ariho indishyi ya miliyari 24 z'amadolari y'Amerika kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibyatangajwe na Radio Okapi. Hanyuma rero uru rubanza rwatangiye kuburanishwa mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi. Biteganyijwe ko urukiko rukuru rwa gisirikare rutangaza umwanzuro warwo bitarenze tariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa 9, nk'uko nyine tubikesha Radio Okapi. Ubwo yamburwaga ubudahangarwa rero mu kwezi kwa gatanu, Joseph Kabila yanenze bikomeye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ari ubutegetsi bw'igitugu. Icyo gihe yavuze ko nta demokarasi abona muri iki gihugu yahoze ayoboye. Uyu mugabo w'imyaka 53 y'amavuko yavuze ijambo mu buryo bw'ako kanya cyangwa live kuri YouTube ku mugoroba wa gatanu ku itariki ya 25 nyine z'ukwezi kwa gatanu, ubwo yari amaze kwamburwa ubudahangarwa. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashakaga icyo gihe nibwo bari batangiye gushaka kumurega ibyaha byo mu ntambara, bavuga ko afitanye imikoranire n'inyeshyamba za M23 ngo zifashwa n'u Rwanda. Zafashe imijyi myinshi yo mu burasirazuba bwa Kongo harimo n'umujyi wa Goma na Bukavu. Kabila wari ku butegetsi hagati y'umwaka wa 2001 n'uwa 2019, ni ukuvuga ko yamaze imyaka 18 ku butegetsi, yavuze ko yari yaracecetse kuko yumvaga ubumwe bw'igihugu buri mu byago. Abasesenguzi bamwe bavuga ko urubanza urwo ari rwo rwose rwa Kabila rushobora guhungabanya igihugu kurushaho. Igihugu kirwana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 kuva mu mwaka wa 2012. Ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ntibwasubije ku mugaragaro kuri iryo jambo rya Kabila yavuze mu Gifaransa. Yanatangajemo gahunda igizwe n'ingingo 12 yavuze ko ishobora gufasha
kurangiza ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cye nyine cya Congo kimaze imyaka ibarirwa muri za 40 mu burasirazuba bwacyo. Ni mu gace nyine gakungahaye ku mabuye y'agaciro, ahahora imidugararo n'ubushyamirane buterwa n'imitwe y'inyeshyamba itagira ingano ihabarizwa. Ariko yanumvikanishije ko yiteguye kuba yarwana, agira ati nk'umusirikare narahiriye kurinda igihugu kugeza ku gitambo kiruta ibindi byose, urupfu. Ejo nari ku butegetsi, uyu munsi sindi ku butegetsi, ariko nkomeje kuba indahemuka kuri iyo ndahiro kurusha mbere hose. Yambaye kositimu y'ubururu butsitse, ibendera rya Congo riri ku karango, baje yambaye ku ikote. Kabila yari ahagaze imbere y'ameza maremare avugirwaho imbwirwaruhame yise ijambo ku gihugu, ryabanjirijwe rikanasozwa n'indirimbo yubahiriza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umurongo cyangwa linki wo kuri YouTube wari watanzwe n'umuvugizi we nyuma waje gusibwa, ariko iryo jambo ryahererekanyijwe kuri konti nyinshi zo kuri YouTube. Kabila wahoze ari inshuti ya Kisekedi yashwanye n'uyu wamusimbuye ku butegetsi, ndetse n'urugaga rw'amashyaka yabo rwarangiye ku mugaragaro mu mwaka wa 2020. W'ibihumbi 2020 nyine nibwo uru rugaga rwashyizweho akadomo. Uyohoze ari perezida amaze imyaka 2 aba hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mbere yaho yavuye mu gihugu agiye muri Afurika y'Epfo kwiga amasomo ya kaminuza ku rwego rw'ikirenga PhD, ariko ntiyasubiye mu gihugu. Mu ijambo rye yanenze bikomeye ibyemezo bihutiweho byafashwe na leta ya Congo mu kwezi kwa kane, nyuma y'ibihuha ko yakoreye urugendo mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu. Ibyo byatumye abategetsi baca mu gihugu ishyaka rye Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, ndetse bategeka ko imitungo ye ifatirwa. Kabila yavuze ko ibyo byose bigaragaza igabanuka rikomeye rya demokarasi mu gihugu cya Congo. Mu ijambo rye kandi yavuze ko rwose ko ateganya kujya i Goma mu minsi iri imbere. Yarabikoze ajyayo, aho adafite ibyago byo gutabwa muri yombi, kuko uwo mujyi ugenzurwa n'inyeshyamba za M23 kuva muri Mutarama uyu mwaka. Kabila yananenze Perezida Kisekedi kubera kugerageza kubangamira itegeko nshinga, ananenga bikomeye inteko ishinga amategeko kubera kunanirwa kubahiriza inshingano za perezida, ndetse anenga ubucamanza bw'iki gihugu kubera kwemera gukoreshwa ku mugaragaro ku mpamvu za politiki. Yanenze uburyo leta yitwara mu rwego rw'ubukungu, ruswa n'umwenda wa leta. Yavuze ko watumbagiye ukagera kuri miliyari zirenga 100 z'amadolari y'Amerika. Kabila wahoze ari General Major yapfobeje uburyo leta yitwara ku kibazo cy'umutekano mu gihugu, cyane cyane ikoreshwa ry'imitwe yitwaje intwaro higiye leta nk'abafasha b'ingabo z'igihugu. Yagize ati ingabo z'igihugu zasimbuwe n'imitwe y'abacanshuro, imitwe yitwaje intwaro, imitwe ishingiye ku moko, n'ingabo z'amahanga zitagaragaje gusa intege nkeya zazo, ahubwo zanashoye igihugu mu kajagari ntabona uko nsobanura. Yavuze ko umwe muri iyo mitwe ari uwa FDLR, w'inyeshyamba z'abanyarwanda b'abahutu zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, zikorera mu burasirazuba bwa Congo. Bamwe mu bagize uwo mutwe bashinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. U Rwanda rubona ko inyeshyamba za FDLR ziteje inkeke kubaho kwarwo nk'igihugu. Kabila yasabye ko ingabo zose z'amahanga ziva muri DRC, ndetse ashima icyemezo giherutse gufatwa n'umuryango w'iterambere ry'igihugu w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC cyo gukura ingabo zawo muri icyo gihugu zari zaroherejwe gufasha ingabo za leta kurwanya M23. Nyuma y'imyaka 18 ku butegetsi, Kabila yavuze ko ibyo yari yaragezeho byapfushijwe ubusa. Yavuze ati mu gihe kitari cyarigeze kibaho mbere imyaka 6, twasubiyeho aho twatangiriye. Leta yananiwe, yasenyutse, iri hafi guhirima, ndetse iri imbere cyane ku
ku rutonde rw'ibihugu bikennye byamunzwe na ruswa cyane ndetse bifite amadeni menshi cyane. Iryo jambo rye ryakiriwe mu buryo butandukanye, bamwe bagaragaza ukuntu byinshi anenga ubutegetsi bwa Tshisekedi bihuye ahubwo n'iby'ubutegetsi bwe bwite bunengwa. Mu mpera z'ijambo rye, Kabila icyo gihe yaravuze ati ubutegetsi bw'igitugu bugomba kurangira ndetse demokarasi hamwe n'imiyoborere myiza mu bukungu no mu mibereho y'abaturage bigomba gusubizwaho. Kabila yavuze ko leta amaherezo yemeye kwicarana ku meza amwe na M23, ariko yavuze ko izindi gahunda z'amahoro zirimo nk'izishyigikiwe na Kiliziya Gatolika zikwiye gukurikizwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ruhakana ibirego by'uko rufasha M23 bishobora kuba biri hafi kugera ku masezerano y'amahoro yo kurangiza intambara yatumye abasivili babarirwa mu bihumbi amagana bava mu ngo zabo mu mezi ya vuba aha ashize. Mu kwezi gushize, ibihugu byinshi byashyize umukono ku mirongo migari y'amahame ngenderwaho y'amasezerano i Washington muri Amerika, ndetse bivuga ko byemeranyijwe ku nzira yerekeza ku masezerano.